Saya berada di Ramang-Ramang. Mau pergi di Cafe Puncak dulu. Minum-minum jus. Oke. Ikuti kami sampai di Cafe Puncak. Bye. Pulang dulu. Mau kembali. Keren tempatnya tahu. Mantap. Kalau ada waktu ke Ramang-Ramang, injak Cafe Puncak. Keren pemandangannya, bro. Oke. Like, comment, dan subscribe. See you. Goodbye. Bye-bye. Lagi di terowongan Kars Ramang-Ramang. Let's go. Singgah kayak ini. Oke. Check it out. Masuk. Banyak sekali lorong-lorong ada. Baru gelap karena sekarang sudah jam 6. Jangan lupa kesini kalau ke Ramang-Ramang, ada hutan batu. Bagus di sini untuk foto-foto. Oke, see you next time. Sampai jumpa kembali. Like, comment, dan subscribe. Oke. Bye-bye. Itu gua begini, tutup si orang begini. Bagaimana di dalam, Kak? Hah? Bagaimana di dalam? Ada Banyak terowongan. Tutup begini jalan. Iya, karena sudah malam nih. Yang ditakutkan kan ular hitam bahaya. Ular.